bakunzi ba INYISHU media rero uyu munsi twumvise ko pastor ari bari mu rushengero bahebeye yake ariko akinira sinema mu rushengero turiko turabona rero abantu imbere mu muryango ni beshi sinzi ukuntu ibintu bimeze turiko turinjira kugira ngo turabe ukuntu bimeze hariho wavyimvye gaho mengo ni gitumbura ni hatari tubise twinjira swing acha urofa murabona swing ukuntu asa swing numwe mu ariko barakina sinema yapfiriye mu rushengero uyu munsi yazukiye mu rushengero yagiye kwihana kuko ngo yapfuye atihanye Yesu ashimwe mwaba nimwinjire dusenge injira dusenge bakunzi b'INYISHU media swing ni hatari fata turiko turabona rero imbere hariyo pasiteri bariko barasenga kabisa bari seriye inyuma ya kamera ni Beni turabona abantu ngaha ni beshi ndabona ingoma ngaha heho ni sawa nawe waje gusenga Beni mambo Soba nisemesha kwa mikrofoni pale unawashi so naona kwa mkipindi fresh kuna kamera uyu nazi pastor namahoro Yesu ashimwe Imana abane nawe mwene data uri kurigisha ijambo ry'Imana na cyane kubera ko Imana turinse kugira ngo tibere icariho ngaha ku isi niyo mpamvu zageza kubohora imitima y'abamwe uko handitse ngo icyo muzoba mu ijuru icyo muzoba mu isi no mu ijuru kizoba kiboshe ifunguro ryera wewe ndaziniro legs guys usize ko itanangwa nabi nyene nawe ushaka kuza gusimbira mu cibitoke kugira 3030 noza gusanga amarolex ateguye neza ariko tubagira kandi ko handitse ngo umwana w'umuntu agatunzwe n'umutima gusa bakunzi b'INYISHU media pasiteri ahejeje gusengesha abakristo biwasha babwira ngo muze guca mu cibitoki mugure rolex nta n'iki 10 ubasaba gusa kugura rolex kwisanze amaze kuza gufungura rolex ibikorwa ivyo gukora mu ishengezo yabiriho abimeze neza kuvuga ubuhe abahejeje kuriha resepasi yo kuja mwijuru no ntuvyitiranye nufate n'uvy'Imana ngo ivanye na business ahubwo gusa uburyo bwo gukora umurimo w'Imana bahuriko buraboneka kuko nabaca n'abara costume keza haleluya amina urumva byavuye hehe muri ya Rolex babaje gusuma okay bimeze neza urumva nyene nawe uri kuraraba ntuzi uburyo tasimbiye kuri 3030 kandi si Rolex gusuza kuhasanga urasanga n'amaragu amajale inkoko imikeke byose birahari ariko kandi nyuka gushima Imana kuko izose dukora kubera Imana n'umurimo wose mukora uvuye n'amalex urashobora kurengana tukabana natwe turavuga ubutumwa mwariko muravuga ubutumwa haleluya twumvirize ubutumwa mwibuka kurya Rolex ariko jewe haleluya ikintu cyambere ndabemereye nuko nza kugenda ngo ni Rolex ntare nawe ajukiza haleluya ntare yahinduye idini uno mugore wawe none ko mbona ufise umwana nibiki no kuzaniriza abagore n'abagabo ngaho ishengero ry'Imana wende haleluya Yesu ashimwe bantu mwese mwaje gukizwa muze guca kuyu mugabo abaheroregis uraza kurya Rolex jewe ndaza kurya Rolex amafaranga sikibazi ntare yakiriye agakiza mama yangu hewe ni sawa umukizwa w'indani biraboneka usanze ukiki cyane gose bakwitana kwizera Nadine bakakaci ni nk'akakamikazi ni kwizera Nadine usanze uri umukoriyiste ego ndumva kuririmba neza cyane urakoze cyane wenda ziko werekwa iki kigabo ntaco wumvira waceretswe umviriza kuri wanjye menga nari ibikere haleluya vuga haleluya haleluya salamu alaykum nare reka tubaze Yesu ashimwe niko ndani bakunzi b'INYISHU media rero urabona ni hatari biragoye turiko turabona sinema EGO OYA sinzi pariti ni pariti ya kagaheswe
ni parti ya kangahe kubera ko bimbajije ngo bivuze ko uriko urakinamwo none utadukurikirana bivuze ko utadukurikirana genda bikurikirana bikanca kurikirana gute butayizi mbona ibi parti bigenda je simparu imana kubarira genda uhere ku ntango urabe parti 1 parti 2 we ntatsutsi parti 6 none ni nyinshi karero twicare swingi rero jewe aba bantu rero baje ngaha amen simu kamera gisei ari karaka abundi buzima bushasha gutangura uvuga yuko ari umubiri ariko konzonso medi bakunze benshi media babi yake mu gukamera arabira gatumba hariho uwa kamera cyane noka kuko imana ari imana turazi neza ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima amena haleluya bene data bakanura nk'indara amarore gise yaramwishe ere kubajyana gise ingene kiraba kubitazo murara nuko imana yacu yaduhamagaye ubona asa n'umupasiteri kotegise ziramurembe kotegise roregise imana iri kirakora bene data ndabagaragariza neza ko nawe kumara bakajya agakobwa k'inzobe nta gakobwa wenyine k'inzobe bakorera ibyo wewe impamvu kwatanguye bene data byamuhuraguriye hera bajya fayipana cyane dusenge cyane ukora imana haleluya amena muvugire haleluya amena muvugire haleluya kandi usanga rukorerwa cyawe ishusho cyangwa kitanyuma rega ne filime manese byasene ugirona ko gosengera umuntu agakiye gasenga bya vere cyanye umugori gori mugimana bananya gukora yabe yake nawe kasubitse kwigana mbi yasanze umwana ngo yibaza ngo yambaye ibiraha bariko banya kugurufu gumwana w'abarabiye nimuhumure ntabwo yapfuye mugabo rero swingi cyane abonye agakobwa k'inzobe reka amazenda ka atake hewe ni sa Sawa. hewe ni sa Ni sawa. amakuru Meze. meze neza Yego. nawe waje gukina filime swingi twarose umwagiteri witwa Mami. mami mami ufise akazina keza Mwese. Merci beaucoup. cyane cyane jewe shani sawa kweli swingi unakaona jaka kadada aka karirimba egise na washanyirukana we swingi aciye anyirukana amen dufashanye turirimbe bakunze b'icyo media rero reka ndababwira ati ibintu birameze neza cyane icyo ushaka cyose erega jewe nari ngiye kukataka egise ambonye cyane shavuga ngo tuvuye mu kamere chavuga ngo uri muri sene ngo ndi muri sene yakapfuye mane na yapfuje ubona atari ko karimoke atwa rumva mugana ko numengo ni ndaya abarakataswa barayema iki vya pifya bariko uko muri Kiswahili ntazi nawe uyu mupasiteri reka arabaza igitabo atabamo simura abantu uza mu maguru kandi so mu gitabo canditse muri Bibiliya umenye no wariyo ariko abandi bo barabyumva haleluya haleluya kandi bene data vya mwana vyacu wemaye kendo tore gufuriye ahantu wari bonye ugare hari abana makanya baratubomoreraho cyarahimvye roregise roregise naringiye mo waririmba neza cyantare nacumenga cadubuye munuzi muri
Kwasama yuko wakoze ibintu diamond abire ntare tweka ntare Shakame are aleluya ame aleluya ame pastor ntazi no kuririmba aba pastor agura kurabe agura nasine yavuye yabi oya ini kontojero yahariye bayiravam ntazi n'urudome rumwe mu ndirimbo iri kiravuga mama pastor wa desa Gerare Haleluya. Amen. Haleluya kandi shingiro ry'Imana. Amina. Haleluya. Amen. Bene data dukarenga kuri uyu munsi w'Imana. sa merci Bafunganya gato.